Tinan Japan Fundation se for formação lian Japaun ba profesor sira. Sextane ministro interino Ministério da Educação Domingos Lopes Lemos ao encontro ho Japan Fundation ho di kole konba cidadão Japão balung atau for formação lian Japão ba profesor sira nune bela ajuda estudante sira aprende lian Japão. Tuir plano formação ne se realiza e tinang ne. Ta surmal ho sira Japan Fundation né? A kuliah ba assunto balu ne bema ko hinkari ni explica Tinan. Primeiro intercâmbio de juventude sira o professor sira nama ko kuliah mas bem e aí tinha proposta na mita específica que até antes de ter halo intercâmbio né que pertukaran jovens sira para ter conhecer progresso baca cultura japauniana. Então, primeiro está específica para né também tem programa ensino secundário técnico vocacional e a língua opcional na língua Japão ou língua Coreia. Também lembra que usar antes de estar decluitalo membrana vida, membrana entendimento vida para tu né sira hal kuluk sirnia perito sira, ini dia nona perito sira bem mais apoio for treina baitania profesor sira patne profesor sira bela hanor faritani estudante sira. Além dene Yurisato nudar advisor Japan Fundation hatoni agradecimento também Ministério da Educação bela facilitar na sira at for formação lian Japão ba profesor sira nune bela continua hanorin fali estudante sira di Timor Leste. Hari ini saya mengunjungi Kementerian Pendidikan dan bertemu dengan Bapak Domingos dan berbicara mengenai bagaimana kerjasama antara Kementerian Pendidikan dengan the Japan Foundation pada masa depan. Dan salah satu topik adalah bahasa Jepang. Menurut Bapak dan juga ini Kementerian Pendidikan ada rencana atau ada keinginan di SMA di sini atau sekolah vocational di sini juga ada opsi ada sebaiknya ada kelas opsional untuk memilih belajar bahasa Jepang dan the Japan Foundation juga sangat itu memfokuskan untuk mendorong pendidikan bahasa Jepang. Jadi kami ingin kerjasama atau mengirimkan expert ahli guru ahli bahasa Jepang untuk mengajar bagaimana mengajar bahasa Jepang. Jadi semacam teacher of teacher, TOT, training of teachers. Ya. Formação ne se realiza uluk ba profesor sira e escola público no escola vocacional e território laran no tuir acordo formação ne durante tinang ida. Equipa cobertura Zemen.